Kavay mi hi achi tur cha ka swa to a chuwang chon helai hi kaputar te inania ka chenom pa hi a fel ve em ema achan chu chen khata chuanin mo hetiang palle palin kara thilzam nok loi angte mo thingkung sang deuh ang chi te hi an du lo maro chu kaputar te hi chu a fel du kavai mi po hi ei lu tuk lo maro chu ka siam chuanin kumtin han ka pechina ti han he kan jing chung in lo chang le de hlek to a hei zung he ka va pedo na ni mo kaputar te a hi talang tu na hei kan chen om me hen tan chu parol anya mon am peang we ka chang khala hi lo zam no kwal fik to ge ta chwana tu te am lo hi krai sei kai srai kai ni te hi kan pe nge ai thiam dan da kan khan lo e ve mai sela chen om cha hi apoi mo lu tu kani chu mo in haute te hanin chen om cha hi asyam theya chuwang chon he kan pe go na ni ei bo wa khanwam lu tu kani chu mo kan kal je danga hianin om lo nge mo ni kal chen hey hello lo nya akom char lam a han kan en china nge oh hey lo chu dia ya upave to a hey kan pe a lo lom lu tu ka rin a in tu ya lo tia ni kumlama ka pek te kha du bel thu khamin sila kan pele do na ti hanin rang tawin hwan na ma kan tlan phele a adang ti han kan pele ni mo Across the river in India. Clarksville. Is it Clarksville, right? No, he's a little further north. It's called Georgetown, India. Georgetown. I know that. Yeah. amate hi to in mu to hi chan seitur hi ashavere lu tuka afa papa hi ne yamun chana nge doctor te anoma chen nge fees danga thok te han chen chin himin shila anu nen han in chen to maro chu sa phi chu an chang reng khop me anu nen han lein kalpo thawa wan te po ani po asiama kapun china te te mo kanin ve china kanin hu chun hi chan ani han to mo to te enga muni chinga a fel ka ti khop me ya enge chan chu ka vai mim te kha akung hi asang thero pui me sia asoi sel ngai lawani mo ti han hei marcha ka du ti le tat Yeah, you want to try it? Yeah, I'll try some. But be careful, it's so hard. No, I can take hot food. Oh, yeah, really? You want it more? I can No, give you more. I'm gonna try them. Okay, don't cry and don't blame me again after the day. Well, what I got some jalapeno. I like jalapenos and Yeah, jalapenos and fish sauce. I used to growing poblanos. No. Yeah. Last year I saw in your garden, but this year I don't see that. No, I don't. I got one plant, but it's not doing very good. My ex-wife, she's got poblanos that are this big. I'm not too proud. And if you eat a lot of chili, then it can make our stomach burn or something like that, okay? I can tolerate it. Okay, you can tolerate, then that's fine. Okay, good night, bye-bye. Okay, bye-bye. Yeah. ti khan lom tu in ho via ei po min ti hlim khop mai kazir chwa tak chu chen om chane hi apoi mo me mani kong tin je nga tin ke mani pon in lei chin na thatak kan siam bel theini ti kazir chwa kan mo midang te ne na in lei chin na thatak siam tur chuanin in byak po na thatak kan nei puya enge thil ho te nga kan ngei te po kan in ti sakhanin alo lu me mani ti kha kalo servele zuai choni in zawai nu hun man nom le vek ule